Na likovnoj koloniji Pljeskovo-Zelenika u organizaciji Ustanove kultura okupilo se 10 slikara koji će naslikati po 2 slike koje će biti izložene na otvaranju 31. duhovnih svečanosti Dani Rača kraj Drine. Olga Kapejna iz San Peterburga sada živi u Baru u Crnoj Gori, a na koloniji je prvi put i zahvalna je na pozivu da učestvuje. Danas smo bili na izletu, veoma mi se dopalo, priroda je divna, Tara je čarobna, veoma me nadahnula, inspirisala za novu sliku. Trenutno radim na slici koju sam nazvala Vodopad, a na drugoj je Kućica na Drini koju treba da završim. Za koloniju radim 2 slike, ali voljela bih ako stignem da naslikam još za sebe za neke buduće izložbe. Slikarka Ana Stojanović iz Smederevske Palanke u Bajnobaštanskom kraju i na koloniji je prvi put, kao i akademski slikar iz Bileće Dragan Batinić. Puno sam utisaka, priroda je stvarno nestvarna, sve je lepo. Kao što je koleginica rekla, išli smo na izlet, puni smo utisaka i potpuno razumijem što je ovaj kraj postao popularna turistička destinacija, stvarno je sve prelepo. Šta vas je inspirisalo, šta ćete vi naslikati? Pa uglavnom svi slikamo motive sa ovih prostora, pejzaže sa ovih prostora, svako na svoj način, svako svoje tumačenje ovih pejzaža daje. S obzirom da mi je ovo 5. po redu kolonija ove godine, tako da sam malo i prezasićen, ovo mi baš ova kolonija prija iz razloga što je nekako mirna, umetnici mi odgovaraju, našao sam zajednički jezik sa njima i sve u najboljem redu, mislim, prezadovoljan sam. Stvarno su pejzaži na Perućicu fantastični, puni smo utisaka, se vratili sa te ekskurzije, imamo još par dana da privedemo kraju radove i nadam se da ću biti pozvan iduće godine. Branimir Ćirović iz Užica višestruki je učesnik likovne kolonije Zelenika, a zadata tema pejzaži Bajnobaštanskog kraja potpuno mu odgovara. I uvijek se radimo u ovoj koloniji što nekako dođe na kraju sezone, pa tako nas malo produži nam ljeto i bude nam ugodno. S obzirom da ja slikam pejzaže, zlatiborske, taru i tako, i ove godine će biti tako neke kolibe, borovi i tako. Ovogodišnji sastav je baš ovako nekako mekan, da kažem, druženje bez usiljenosti, slikari su dobri, vreme nas nije baš poslužilo, ali snalazimo se, dobra atmosfera. Učesnici kolonije su i Ruskinja Elena Drobenkova iz Beograda, Ivan Grozdanovski iz Šida, Jelisaveta Petrović, Slađan Ignjatović, Ana Gačić i Goranek Meščić iz Bajine Bašte. 31. duhovne svečanosti Dani Rače kraj Drine počinju sutra 2. oktobra kada je u 19 sati u Muzeju ćirilice u Rači svečano i otvaranje izložbe slika sa likovne kolonije. U 20 sati je umetnički program Molitve na jezeru. U petak 3. oktobra od 18 sati u biblioteci je predstavljanje 11. zbornika pesama Kiprijanov kladenac, a od 20 sati u bioskopu je pozorišna predstava Čovjek visine, u kojoj igraju Nebojša Milovanović i Bojan Žirović. U subotu od 19 sati u bioskopu je projekcija filma Dobročinitelj, a od 20 sati i 30 minuta koncert hora Arts Vocalis. U nedelju od 8 sati u manastiru Rača služit će se sveta liturgija, a nakon je u 9:30 je dodala Račanskog pečata. Svi sadržaji su besplatni.